Bring in Iran naming its new supreme leader, Mojtaba Khamenei. He's the son of the late supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Tatandara nitsu chenpo chi tuanson, nitsu chenpo de kararesana Iran gi tanda chitu gi ngoti Ayatollah Khamenei kwa jilang to tangsawe gi jela ta khong jinzing pa senare ani shunzing pa Quran ge tsab de tanda Quran rang gi pu mejo tapa Khamenei se dita koja shetsa yopa tikola da Iran gi shungde gi julang tolerant tri za nima nimola seda da tnishesha ta tri za nima sena za dawa chandu gyore pegi Iran la sacha disu de za dawa nimol chandu gyore tse du Iran gi chi shungde gi julang tola ta za dawa nimola Majatoba Khamenei tanda ndinju sun chi bi ki chito uti gi dig Quran gu puti ta Quran gu tsap ko yese gi seda de shesum ta dik halebi gi nenga chembo chi ready hyore kaisana ari shung ngweni gi ta shung jepo je gi miu chi rese gi kesi jepo je gi miu de yimpa ta tanda tanda de du yore ta du yo mare Aril gi tanda gi jinzi gi kwasha shebi gi ta Majatoba Khamenei khola ari gi tanda chi sinzi Donald Trump gi tengwe ni ta Quran da mi shira jigo yonjo chi mare se gi kamyo tindi chi ma to ta khola chi jinzi sheba nan riya gi chochin yo ba tindi chi mare shin chi gi tho ni America gi ngweni gi sinzi Donald Trump gi julan khana ga hi chinal kamyo kaso ta Iran gi ngoti di su dangda manda tiktola ta Quran ngweni yanchi teju sheya gi tandi gogu yus kongi teju yobik thoni ngoti chi dana ma to ani kesi ngoti ya tandi leba ina ti yurumbo nega mare se gi kamyo tandi chung yore te shedu tandi gi ta tanda Iran la ji chitu gi ngoti ti gi tsabji tandi kwasha shetu ba ti gi ta yuti gi pöring chore yuti gi ta memang chog Quran chog netan kari yin pa ina chata ba kandi yin pa ne chi muntu ndo tu ya juni chi yue ge tandi chi gi namba chi ma to ta shung din jwa ndo wa ta ani de gi ya mi yen pa chi le ya ge tandi gi ta halam langa de med bi gi netan de cha de do tanda gi chetu gi pöri de da Quran sola ji nenga cheshu ji de wancha shubu yoni je de matse ta kongi Quran so ge sadji ge tanda mami Iran Revolutionary Guard se digi ji zonzi da digi da yama kar jema je digi nge chasan de tele yogi yore de da nyamdo la ta ji Iran du tin chencha muntu compétent da mata ani hinjege sijure nang sijure trig thola ta thama wancha dodo dita Majatoba Khamenei se da shunzi koja shebigi chitu guche tila yode di ta yuti gi tanda pato nega shongchi gi goti zoda de medibig tandiji ndo yode ta tanda ngoti zoda de kwanzo go kweja shetsa yin chitu ngoti di Majatoba Khamenei tengwe landindu su chimbigi jelando tangwi ngoti zonzi tanda de chitu gi peru khong pura tadi kweja shesha yo sedu ta tigya arigi Iran nanglo la mag khakyo re Iran nang netan de kanjin rogu yo mi ji titole yan ji khakyo manda wanda wo ji da ji arigi julan tole ji netsu thamba nanshi ji ge ji yinda mi arig ngweni gi ta tanda bado karshe de yore sana ta Quran zu ge chama ji pegila zame tangcha yis ta tanda ngota shu gu yes tanda tindis laso ba ji kamyo ji nang de yore de tanda Iran ngweni gi tindi jingo chi ji koja shetu ba da ani di seda she ba da ani da nyangdo Quran gi buge dengwe gi di runsu chi bi gi chi tu pe ri de budi himba
te ten yun yan de ge chenpo chi da nyanga chenpo de chi chagyo sare ta den nan shi chi tanda chi Iran da Israel ari gita mathap de dan de thola ni chu yang ga hi chi de Iran gi sinzi mosta penzi sheki se Quran ngweni gi ta jisha yudu nanglo yobi gi America gi tene khala muntu Quran so gi ji tokur taya gi di sheki yin se gi njikur chi ko yore anita da nyamdo la Iran gi ari gi ta Israel gi nyoshula ngogu gi mi se kamyo tindinda wo chi chongsha ta di gong deg ngwe la za pemba ni mo la ya tanda sinzi ti ka kar shu yore sana tes ji golf lumba tin so la Quran so ge Iran gi ji chimsi ja khe ti cho nang lo la ji dengwe la Iran gi togo ta meshu punda mambu pen de ba tin so ta Quran so gi ya ji gong da shue gi tin ni su chu jong yor de ta tri yang kamyo nang don tele te ba na ji ti da tes ji ngadan ro gi bi gi ne ta tin ra wo ji shong yore da Quran so gi dengwe la karishin do sana ji Iran ngwe ni gi chimse gi jisha yudu lungpa tin so la ani par togur sheba tin so chama de la ani tanda ji Quran so ge gongge hyo de ta tanda Iran nang lo yang ji tawa thuzu henki tin so mangbu ji gi aya gongda hyo ba se de la yang tes ji gamyo me ba da mintu me bi tin ne tan ji yudu sinzi ge yang ji chu hiten hebi gi ne dan tin da wo ji yin ba ya tin go ngun ji she de go ta arisho ni yanchi tanda pato Quran zon de runchen ba me dunchi America ge midun mami midun chin de runs chi begin ni tsure ta pato Iran ngweni ge tsu togor she begi tindi chi jire ti she du ta tanda ari ge ngweni ge ya sangwi le khung ge minga hi chi gi da ji hito da yichin da wo chi kar che gyo re sana Russia gi ta Iran la nitsu sangwi nitsu trade ni Iran gi argi ta tengi jisha yudu na yodu bigi mag tengi tunso la mupin she chini ani Iran ga togor she go yore siya gi ta tinditi nitsu chi goyin go yore ta tinditi gonga no sho nitsu de chung yindi ta di teka ti Russia senare urusu mag nanglo la halam ta chi nyangshu senare chi hyo chi ni yang chi shu nyangshu shede go yobi gi nesu tindi ji re di an nesu kechembo ji re do Russia gi teto de teda nyamdo la Iran ngweni gi shisu lonchi ngweni gi ta karushu do sela Quran so gi tanda Russia da Irani pinsu shadru nyande sheba di ji sabake mare di jundingi Quran so ge ji nande ge tindi chi rese ne tindi shusha yinaya ta chi ari gi khoni gi urus gi ari gi ji pa mupin she sa ge ni su sami ni su Iran la de ba de ari gi ngoni gi shidaya ji ge chimbo ji da tindi han ze ba de ge shong mundo dire ane teta nyamdo la ta tanda nitsu kari yungu do selana America ge show ni gi ta ma de halan jung dru gu yobi gi namba tandi chi ten yore de ta yina ya tandi song de bi gi tu se tandi chi le ta yang ji Iran ngweni gi Quran so go ngoti de ya ji dam thön shung tu ba de gi ya nitsu ka hyo senare ari ngweni gi ta til yang ji dongni heta da yang dil togo kandi shegere ti muntu kandi jogure se gi yang di kamu sabachi le gi tandina wochi redesha chitan tanda mojatoba kamini se Quran gi kola tandiji kon chitu gi peru nanglo la chaya gi mambuchi gi tengwe la kamu tandiji chongyore Quran gi chi pala scenario chitu peru di matungwe ni go ata Quran ya yungsi ya gi kola kamu tandiji yode gi netsu tandida uchi resha tishe du tatanda Iran gi ji Quran zo ge sajje gi
mapung senare tindigi tachi toshu dembigi mapung tigi ta ji zonzi senare ani tigi karishi tla karicheba ine ji chitu puri tigi genji yodebe ta ani kurang tachi thapju da thama tachi wancha peju tanya da tachu chia ge chama de kongoti saba tile tindiji wancha yodidi kong kechembo shuchi chadewe ge ne sutrinda wuchi resha tere ta dikhiyo indu ta kanda nitsu de pemisigi hajang ke chenpo tindiji redendu ta arigi shoni ge ngweni ge ani pa ta chi muntu togo hegare ta arigi ngweni ge yanchi changjo shegare ta Iran shoni ge chi meshu pundi tsu gordong sheare tsu yani te di Quran so muntu shegi ise mato tanda ji Quran so karasugure ji dimundua ji changjo shea ge tdigi gecha mundu ani tanda Iran gi ji saji gi mapung tinso chama ge ta tanda ji chetu ge wuche dila ji hasam nanda da ji Quran la kuchidang Quran ge tiji gahin da tinso chama yobi gi tanda rang tdi kamyang tdi ji jongsha da tdi se yundi shochi ni Iran ge da ngoti re Iran ge peru re Iran ge netang tu chama ma ji njanro yang da bo ji da arigi goden tu chama nju je ni cham sha ro ge na ji njam ro ge na samsa ge tdi gi mi mambu ji la sam le ge de tandi yang ji Quran so ge chi tu ge ngoti di kwa ya he tu ba de ya da America ge teju kan ya maybe thoni kwa ja she tu ba ji da tandi da wo ji yundi da Iran gi nang ge rang ge ni su di ji ngansu gi yang choba sheba da julang ran le ngansu gi thong de ya dili hawa ji yang Quran so gi ji xin ne shu chenbo ji da satin yo ba gi tandi gi nang ba tandi ji ten si ge tengwe le Iran go nguma japoti gi ta ji se ranji palvi se gi khori ta ji Iran la pha ndroya da khori gi ta pag gu shung ti ba ji dandi gu shung de mai ba shung shen ba ji la pha joya gi tndi gi le de nang lo la khori nyang shu shen gen ku she gi kol ka me ji yore de ta tanda khori pha mus phe thu gu yona me na tndi gi nenga ji ke chimbo cha gu yore ta arigi shoni gi ji satol tanda mami tang ni ani ji shung je bo je da togur che gi ti tanda ke thajo she yo mare chöpa la mambu shi ta ji shung je bo je di banam ni ram meshu phunde phe ne tndi ji gi shung je bo je to ya khapo re ngoso satol ram mami tong ma to na ti yung khapo re se kyame tndi ji jong de ge re de she du ta tanda ni su de ji muntu tanda rojin ba gi ne su tndi ji re de hyore tan ne su de za ta bo se na re ani ne su de ya ji ge chenbo ji da njwar chenbo ji himbe gi number tndi ji tung ge re ti yundu ta ji amka ge sho ngweni gi tanda di kar la ge re sna ari gi ta ko tengwe le sinzi gi osian se gi sanju jilan ji thola tanda di arik ngweni gi goya di Iran nalo la cham zande ta ani shide yung thongking gi minat ndi gogo yo songgo re yan tengwe le yan ji shin da Quran zu ge tengwe le ji chitu pe se ba dili yan ta du duwa mit ndi ji yung si ba re se ndu ta tanda khori gi ji chitu pe de tong ba da khori gi purdi ta chitu pe de ge chab jinzi ndi ji sha yun du ta khong ge tawa de kan ji mi khong ga ari nyam do len jawa he tu da ma tu ndi gi ta ni su ke chenbo ji chang ge res o ndi da wo ji ni su re sha ti tanda khori ge shunzi di min tada kunzo ga taju shechare se Iran ge sanju julan to thba nan shi ji jashi ge sanju julan mambo chi na tanda thanda thenshin bare sha ani ding thola ji nenga zo dingi ma tanda dini shu za ba ji his o dirang yi tuji che